I pozdrav ljudi. Evo danas su stigli neki paketi i sad smo napravili unboxing da vidimo šta ima. Prvo imamo ovdje jedan paket koji je stigao iz Španije, tačnije iz jednog manastira. I ovdje ljudi imamo certifikat i neke stvari koje su unutra, a sve su same Japonije. Ljudi, kao prvo imamo kobasicu sa trufelima, cijena 20 eura komad. Znači, govori nam o ljudi o super delikatesama. Zatim, šta imamo dalje? Imamo komad punomasnog sira kravljeg sa kimom. Idemo dalje. Ovdje imamo ljudi mini šunku od velika rezerva, kao što vidite, Grand Reserve, velika rezerva. I unutra imamo ljudi postolje sa nožem na koji se montira ova naša šunka. Znači, vrlo praktično. Već sam jednom naručivao ovu šunku, tako da znate o čemu se radi, ali bit će tu i sutra i degustacija, tako da ćete vidjeti. Ali večeras samo da pokažem šta je stiglo. Ljudi, ovdje je sada nešto specijalno. Maslinovo ulje sa drveta koje je staro 500 godina. Ljudi, ako vam kažem da je ovo veliki raritet, pogledajte kako je to upakovano. I ide uz ovu pršutu maslinovo ulje sa drveta od 500 godina staro, ljudi. Ako vam kažem da ova konzervica košta 85 eura, značite onda o čemu se radi, kakav je to kvalitet. I zadnje iz ovog paketa je specijalni tegla senfa. Specijalna tegla senfa koja ide uz ovaj sir i to se lagano prelije i uživanje je u potpunosti. Znači, ljudi, to je bio taj paket, a sutra ćemo napravit ćemo sutra degustaciju svih ovih proizvoda, ali večeras samo da vam pokažemo šta je stiglo. To je prvi paket što se tiče toga. A sljedeće šta je stiglo, to su ove, ljudi, prelijepe čaše na postolju sa staklenom slančicom. Tu je shaker za koktele. I ono što se meni nevjerovatno sviđa, ljudi, samo da dohvatim. Opa. To su ove čaše za koktele. Pogledajte kako izgledaju. Predivno, vjerovatno ste ih već negdje vidjeli, pošto svi reklamiraju ove čaše za Aperol Spritz koktel. Šta je još interesantno, šta ide uz ove čaše, ljudi? To su
i ove loptice koje se otvaraju, gumene loptice. Tu se stave cvjetići, list od nane ili tako neke sitne biljčice, zatvori se i sa ove gornje strane se naspe voda i napravi se kugla leda, ljudi. Kugla leda sa unutra tim listićima i cvijećem koje na posljedku ide u ovu čašu i to će biti predivno. I to ćemo napraviti tako da ćemo i to izvršiti prezentaciju ovih kugli leda, tako da eto vidit ćemo i to, ljudi. To bi bilo sve od večerašnje prezentacije. I još jedna stvar, stigle su i naočare za ljeto i sada da vas pitam koja je boja najbolja. Znači imamo ove. Idemo sljedeće. Naočare broj 2. Naočare broj 3. Naravno sve sa različitim bojama. Naočare broj 4. I posljednje naočare broj 5. Moje favorit boja. Pišite, ljudi, u komentarima koje vam se naočare najviše sviđaju i da li vam se uopšte sviđaju. To bi bilo to, ljudi, za večeras. Ostanite uz videa i čujemo se i vidimo. Pozdrav!